Ubak Kansai Hunlang Nongneng U General Secretary Kariboy Youth Federation RBYF Sengkmi Ula klat no menhenian kamiet hakaposh po bji men miet hapo kajaka syak sumar ha Apollo Hospital Guwahati. Tang Maria yo jingtep halor ka jingklat no jungte unong yelam ka seng kipara nong yelam jong ka RBYF Sengkmi haringkat lembat kidkhot jong ka seng kilalet ben shimti yo u na kajaka kabala sumar yo u Hadian kata kila penrung ye kamet haka office trekam kaseng ke badan haka shnong saiden, bat hadian kata pat kila ra syaka yingsa ke jong u ha umroy madan. Ketai ke jingklat ke bakendit ubak Kansai Hunlang Nongneng ubadai unong elam ke RBYF Sengkmi, kalawan ra e ke jing skongsi ke bakrau e haka bakipara nong elam hapok ke RBYF bat ye kidikot ru kumju, nalor kata ye ki bahayeng hasem bat kipara nong elam shnong haka tany umroy. Kendiat kumban syukudo ba ubak Kansai Hunlang Nongneng nalor ba ulong unong ilam ke RBYF Sengkmi. Henry Udeiru ubri ubajetre hakikam shnong kam thau bat haduk kapor ba ulakla. Udeiru u General Secretary ke umroy darbar pelun. Ubak Kansai Hunlang Nongneng ubalaklat no menhenien kamiet. Lara ningkong malit syak sumar ha Dr. H. Gordon Robert Hospital hanong bak Shillong kata hakalai potrik unai luar. Henry namar ke jingjur palat ke jingstom hakalai trik urisau la penkit no syak Apollo Hospital Guwahati. Penban balajur palat ke jingstom henin kamiet hakaposh pobuji EA la penbena ba ulaklat no nakani kasla perthei. Kejinglet ontep bat kejinglet niam ke bakat du ya ubak Kansai Hunlang Nongneng kendai la syai ke shpotrik hapok ke shnong umroy madan bat ubak Kansai Hunlang Nongneng ulai no syadien yakilai ngut kikun lembat ikakurem. Tah. Penap syuk. Sandiat. Bakal ya ambulan. Kita ada mengingat sampai saya. Langsung. Ini waktu ini ya buat ini ini kita ada mengingat menakap mana? Mat tu saya. Long mana lagi? Nah kalian ke berni surkin, belum lagi sadar. Tang ke Pacipang, ke Belungkat namtai, namta ke Shimlet namtai. Jelang sudah beri bak, pensang.
아빠.